Dobar dan svima, danas ćemo pokazati kako da hakirate Facebook. Ide na sve što vam je potrebno Mozilla Firefox. Znači idete na Firefox, idete na Facebook, ukucate znači svoj email ili žrtve koje hoćete da hakirate i onda mora napisati svoju lozinku. Tako. I sad idete zapamtiti lozinku. Tako. I sad idete ovdje, tu. Znači ovdje. I sad idete tu sigurnost. Znači tu idete spremljene lozinke. Sad tu imate ovdje već spremljeno nešto. Sad idete prikaži lozinku. Ja neću da ćete vidjeti moju šifru. Stisnite da. I to je to. Hvala na gledanju i doviđenja.